Қошемет ағайындар мінекей. Асханамызында бүгінгі мінекей лентасы кесіліп жатыр ағайын мінекей. Игі жақсылықтарыңызға жаратыңыздар мінекей. Аман етсін. Аллаху акбар. Ағайын мінекей. Түрлі дегендер аталар. Әжелер, реттерді отырғызайық мінекей. Үлкен әжелер аталар. Әжелер аталар. Кытkaға кетесіздер. Aşağıdalar tutuktu. Her daim aşağılarda. Yaptıklar okunup, ötkenlerine bata kılıp, şunlar gıplarına bata kılıp oturan Allah'ın çıkasın. Kıyametin bütün cennetin sonunda cemaatine oturan Allah'ın çıkasın. Allah'ım Rabbena adına fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rahmetine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما صدق Senaryo boyunca. Allah'ın özünün rahmına, Peygamberimizin şefaatine bölügüysün ya Rabbana Kerim. Ya Rabbana Kerim, olsa mağın ya Rabbana Kerim özünü sahtağaysın. Tavfiq hidayatta olur söyleyip sabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Ekber. Allah'tan Olsa